watukufu tosana salamu juhanu adorenga dakika nchashi hadisi wajimari auliane au kayar aminuka ya wenji harumani nulindi ya hadisi mbabi awongenyi mjori dunga imakati yanu mjori dunga bandavanu aruma esheninku ya habari za Komori to sana salamu juhani watukufu manina mna mwambia nukaya arimari tafiti mbabi akarele wa ukaya zekartasi razida kauzoni sasuka jana ukaya afanya reketi rumba nukaya yatimanjishi jawla si hazira zila josh naifanya ngar aminiu kaya eguru anjiwa harenge namba kaya wanu tifanya plenty tsainu shat janjele zabar hindi ni namba ukaya alama andishiwa hata hoya soma ya tujuju ya soma leo kumuono wakati wasuli harumaye ye conference de presse yahe kao kajakanda izie katue shelea mbabahanu ya anjiha mbahindu wala yeye katujua mbabahanu ya anjiha frazi ndaba na yengu mbukaya indi afani hazi kabati mondamu ya juanjiha mbahindu henengu yiprezante ya jona ani ya jotambiha mbabahanu ya frazi biyo kabati na bama mrasuyoni mwa Komori kasama karazida lagur la hitwa shitaitwa iruvu henemba hindu mndo yanzi hao monwa ya iprepare wae kabati mbabahanu kaenda nguelezo nguprezante hazi yahe yeto jua ye paji hindini ya alinia hindi mbabahan an yeto jua mbabahan badi razida ukaya razida harumilwa hailewa kaya tihada josh naifanye abenge harumilwa ndia bali kartasi hadingo ndio ambekaya azaliha ngushtaki bazala tra yonde haze mahakama banu nongo za tra hizo ye mahakama ndo kuhamba shativeke jarazida sha ye mahakama ndo kuangalia zijiriu sharazida rumilwa ni wandu ambari wandu sharia wamandishia makaratasi wako wowo kwa na usubuti wa zambe hakango aminuka ya ngwanzwambe ndabo halafu rumia razida Mehera zida habari yake kando mazanku hiyo hayurangu ndo habari tifanya reketi ushi borazi yankiliyo kutiniyo borazi da ankila ukaukensi wanzi hefrazi yon tuzisa yon amini suije verbo complément borazida kutine akili ya ukanti uzanzi magami suidi kayaraha une simple phrase sujet verbe complément ijo hushinda tungabo chono ajabu kanu wakiwandu wakensi kwelo mwatangazaji udo hadaya wambari ufanya dokima wasoma wena ho college ay samani ho lycée wamba we bidon vide wele watole wakaila ile kauli la ce sont les bidons vides qui font toujours le bruit ye funda kwa to ndani hautole yayo kwezi hapo kuna kauja ushingaze wandu sikwambia na yote ni amini
kamla jao hawahiyado hutowa kumur telekomu hasababu fo diploma yo kabati mrotoshinda ya rohaba na mahala hawanja bushini ya hula diploma za ndabu ambazo za hekabati atoshinda mla jao hawahiya hutowa asabu fo diploma ya usamara karo ingenieur en télécommunication dahu Brazil dahu Ngamano kuna ujua ujiforce kabano mndu soma wakadwambia mndu kati somo abanga wejale jemjinga mshenzi wa fahari to jemshenzi wa fahari mndu soma mndu jua kwa mndu asoma mndu mwenza hikma mndu jua kwa mndu mwenza hikma shabanga weja fahari ngando ujiforce akamwa Amerika fahari kaja soma yetu mono haton jaranga certificat zahaban certificat sikaudopiha certificat zikafanjau certificat kajaroni sai certificat yahe ihazi afanyao akawala lamru juso bagage aeroport ya Ruas simone matwangu jao wala bagagiste wala bagagiste kajaroni sai yahe azako yafanyao donc abo torene haja fahari ngando kawala husoma hindu no kuja soma hindu mndia soma mruto ani uswahe otorambula no mnzaqiri mnza hikma uswahe otorambula razidana fahari ni sawa ni maveke ni maguru hitwa ni wajinga abonge wananyasi mimi sijibiwa halisi kama watu kama kinenda msijibiwa akabala mmona wafanyia sasa mimi sijua ngardok ani wananyasi wanza ani ngardok ufanyaje hatarishinda legitime omondo hatu harmaze vote waja kanga lazimu randishie ikur sharti fanye jumuiya na wake mndu special ya raia ndasi ya ramase ikayekuru ndai haraya shanga jombe za hatorifanya yekurisa hukumu sisi karna ujora sazale na armazo taiche garendao na si garendao harmazo vote yone response mndo huishia yone declaration ilindwao banda yerekuru ya ndaboila ijorejetewa na kursu supreme kawatim kesuni namna ndelikola taale ya elekela recours ya mnyanya ulaushi hata zi article ofumbwa wizo katulingana nizo ambao article 54 ya mwangalie ya article 23 ifumbwa na wene mwangalie hizo razida hamba nizo ya article hizo za hamba hindi hafumbwa na article 96 na mbedumna je mwangalie yodana makaya hanongoniwa hamba bahende hanotemba hanubala hajangu tole oushi kwezi aningarjo kaya wananyasi lobazima mawadhamana hatu kwa jojo handar dojibu mjinga jarazida chasisi karomba nafasi akamjo kara tele mjinga nami amnojua ambaye yesha mjoka mjinga nami kanu wanda myojo kana halatu jo kana jao jo kana shamandamu yo fikiri na razlika fikiri mandamu rumbi misa aqli yahe ni hikma yahe razlika na akili kana hikma yemjinga lazim ngoka tukuza hindo atukuza ushambao hikma kaja tukuza ilmu abonge katina ilmu katina hikma yemjinga abonge leo mimi lazima niwashukurie akaila bwana wakanio kwa kubali yes kuru kwa kubali sharia kwa hizo pia wasazira hata zikubali uhuo wanashunga wanu wamango una serikali zahao wazikubaliwa sisi ngoro uzisao hizo serikali za Facebook za hanu yeze aniemba nongo warenda
wasaidia harme problemu yule mauri abasainu hindi bon razimbi ansi razida ndrazimbi na mimi tsoma ka tahamru jo shingazo ya hambe tafsira razida babu kujanziwa wote ufaume mtiyamba mimi tahamru jo shingazo huambie ebala razida fasira po hindi razida utahemdo hambie tafsira abengo ndo rafili sangona sente ngona gouvernement ya Mustafa ngona gouvernement ziko ngona gouvernement jao eze gouvernement za ushiza hanyu za madzanku ye solution oito warma ile swala la maurelin hindi emam sango wa tanga hindi ushi na mnyanya bas namnambie mamba zalitra iswan Istira isa kama zalija ya wala mamba muamini ya solution hao ngionda donc tamrenso ushi ngarijuwao le pourquoi razida kausari wale bukulla ngarjojo jazangwa bandabo wananyasi wale wakaya mwenye baraka hawazihina muo hesaha renga opposition haeche aukaja yende ulo na ma represente harma opposition harma seni yende ulo harma train we train sayro hangendao na abo mwamba mwibdunge mharaya yo jonja buhari abo ngujo sankadia ndino washele zize ampoze mwa washele zize ona nyasi wana kaizo wanzimianga julwao no je parsa buhari banu ngujo votwa ngujo tufungwa hawia himi sapoto juu akabandu kamna kaushangaza wandu wasangwa juu wao izo mpangao abenge na mnangeza hadhara za hanu bojo fanya mzaha balahe yojo fanya mzaha balahe amwambioni kabanu sisi ngasi tranquille garbi mawe macha ya muyambao ne minya ya mwito wao neze plan pangao ngarzunungao 5 sur 5 halafu tizamba juzi emalideri wanzua sono mabareni wendo fahamu sajaja ngo jumapare madhamana ya serikali kwamba mradiba zongozi pangu wao izora kaufikiri tunzo rishaba sainu karte bharjabo maudu fakiri mujwani ile sababu makalima yao wadombe kawazilwa hakahindi imadhamana wa hefre lastiki uno hefre lastiki ngarjao karsuhuja kartumanda karmanzao era isi etira isi zopia na mo lastiki gaga simwambia nika waandisa madhamana wao waandiso juza ka almuradi izora kaufikiro rohoni rehundu zinwajina almuradi wandu wao ngawa para wabesha fakri ngawa wabesha msaidia ngawa maudu ya serikali ngojo ninge dhamana zao wamekaya suite hanongo fulani na erewazo ni madhamana kabatu aminifu le bunjuna riziki yao warameka rizula bure kwezi dokabonge yode manaboko sijaba ngombe lukaya yeminyanya ya pangwa ne inambo frelastic frenkase malgré wanu rakofikiri kama wanu za akili wanu za hikma rajara hunala magobo tasawari kama rasuma bala shango magobo ngoma bombo akabanu nduta usoma kamji bahinga ubala ngo waji nduta usoma kamjinga bahimongo ni mwa zonongozo na frelastic ujinga na abanga bantu hario mama o mavoka ngabo jau sha ilo batani na ushi hawandu boko za hekima za hao katukiru changanya za wafanya ndongo boko wanadamu ngwajule kanu wenzakini
Taman sondan kemle shayon tsukana beluka ye shatsongara zida ya banziwe zekartasila ya mbenda mbenda ye dokuwa na nyasi wa hisango wanzo pashe train na abo maskini yanyu ye train saipata ya bon ngarando terminus ye uto harme train ya tupashe train abasainu kana huiheya paka imi yoju kanda izia hamvu ya bola zima train ya jom teresa ngamdeje yabo ye train pata ibahiza wandu ngenda msafara wakati hima rahaja pata ijuza wandu kangarpashao anduna pashie wakopashia pashia yorite na talabu ngarjoroha ngei baemi wangu ngei je rohe baike trese roha yeke himi paka no terminus ne train 2024 kani kabati arezinji ezi arezinji zo zikaya ani ezi hazezinji zikara heja pat raija roha ani ya ezi arezinji zo zikaya dingoni raha juzia jaji raha seni ejahanti waka ye train sahule ijata himi mbahanu ihante seni ihanti communist ani itowaru watola ruhusa kaya ya baba sana ye kod ani mabuku ya voti naangaliwa wando tunde wanadamu haya yesenye ila baamini bahabwe senya la baamini efasirabo yawe trensa ipata wandu wanjia iba miwango ngendawo donc yaweze ani ngabahya wana uvumzi shati are kwa bahiza wandu ngabo mna are wandu wala wapashia wavumwe etafsirabo hindi wandu angalie ze fichier onara sanse wa mbadi wandu angalie wandu wapashia kabati mra trishe kabati jau wardo ngono wende hata efre et terminus de le 26 mai 2024 yo luar metrengeye yo utio kati ne udoka handa izie tre hamvu ya bola dhima wetu tafadiwa ede wana bokonga mwambiwa na nyaswa ka haina mndana ngeza hadharza baida ula ngwa jone ngeza hadharza hawo ida ula ngwa jone ngeza hadharza hawo yo jwanza sopare hamvu yazie tre na botsa bola muhime eke tre monesa ya bafumbuhu ya bobora zida Muhammad Bana Barwani Metro Mzimba na Metro Mahamudu nyoti pia msamra tetra bismillah enamjo pareni wabenga mdomzie tramvu ba yamfera hanu bala yo balanyu ko jamba mfubure uno ko jamba mfubure mfoka mkanda mzie tramvu yabo yo tibure ne sibabu eda jiri hindi wayaro haze trailer hamvu watito bari train watafada ngabas kabati mahakama kabati tao akabo mjiri hitwa mji wa mfu atampaka ndabo watukufu yode mna message kanani mfungue leo ndine chele zize wananyasi wanu kamlaba na sebatu mlabyani kwa karna ujo humbuliani mtensi hatu chonga muite msajaja muimenye ikamse aru risalibin bas angarjo wona karna ujo kubali mkanenti la komori mustahilwa kwa mastahi halafu leo bahari kamsar mwezi mwando muite chonga karna mbani nafasi na bonda sonashe wanyu do dom sani zekaba na mlinde batasi ngarjam na mbio walo hunu wamwa wasihe kana msihe na msihe msibaka uno tozibi tosha siha yo tuna na wili na nambia kabati na wili bamjo para msaidie none serikali riwatinzi ya zabie ridungane risihe kango kwa ani kango wahara kwa tuamini haya amwameni kana msihe na msihe yo tona bie na tuhamba hajimba swali ya kusina bie hamba bamjoka esha uhanti hunu tabu ya bie shakuja zilo utende ni activist maka panunga rawo asa serikali ngerta hao kam sina bie na mwambe bagamjoja usiha sha nyandu mjoka kaizona bakamjata wa siasa shamtawa haufujari mwakaza mfanya haumofanya hakamungu wa jeshi mhono
mtawa hawizi mufanya mtawa hatara tabia fulani mwazifanya mwahukumlwa ngamdawe mahakama ye kartasi ilange mninda kesi yani kamsi Buhari ne kamuhende ngamjowrengwa okay mahakama ngamsahauni mahakama ngamsahauni memsoro mwamba nduka e kartasi fakria towa ilange vumbwe activist shatosha Hassan Hamadi tijindo minani wanu mama duno anyawe wao ndio kwa mahakama ngawatahao abongeno asihe wende wajibu mahakama wende komie babe polizo akawasa hukumba ni activisti ya utonabie na tofandartibu ya meze kweli kama mtu anyansihe chantina bie ngardo ne tartibu mtinze bie nganyina e konti hangu kamnyoni para sasa messengeri mnabe mimru fulani sijandanse Komori ntina bie shabu wanronga rojwao tujata taya angama jwa wode fahari ze barufu ze jindobi wanu activist amari wa arikatu ani ngwazilo atene Komori yosone bie nambe mangardo mtinzia sihe enda fanya nsoju kanda fanya dareje dajana magazano ngazuna yakana helilo wenji wasihi Komori wendo afanya vakasao wafanya mashuli hao ngomswabo horeje wakai huwa baadha ana wafanya za hao pasha damuka gawo dictature ndaho ndina buzani abungen tulasa wakati kanga minziani minziani abasaini ngari jowo nana wakatwa saa tena shawo muhimu kufahamisha wananyasi wa Frankase warengezwa manaza hao bakarna sisi karnawa banafasi daula karnawa banafasi train saipata ibahiza waikubali abomu opposition ngo Buhari yabo akamunyi baraka ahisabe hondwahe rendez-vous à la gare dar mwezi voti le 26 mai rihantira esho daula yojo fanya mzaha njo Buhari yabo trenge jo ngejo uraria nabo hafu paha awrambe avumbuhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakumullahu khair.